By Jesus Christ ni bising pino hambay panda narik man man bagay berai pino hambay Jesus Christ no. Kau hinggai short sharing kita kena thang kan hinggai. Awak belai blog thang lat 2020 sini jangan na. Ang 2021 cara ni hote graduate mo Madras Medical College ni. Hinggai actually 2020 ni March of pai mani pore lockdown bori rikha hinggai pai bathang ka. Terus hinggai ang to channel ang doni logi basa bar ram na jasi. Contohnya coaching kena kita post graduate ni bagi. Hinggai nama ni sore channel lockdown hinggai lockdown orang tak ada tongkang. Nog bisa mau hinggai kelas coaching kelas ro online masih. Hinggai angwan suka untuk para pahino. Jadi tu nopo network program hinggai para pahino coaching kasi ini online coaching ba. Para pahino online coaching ini kena. Hinggai exam ka MS सब समय नहीं PG exam hinggai तो January ni first week no. Hinggai और COVID ni bagai korok postpone khai ka no. Postpone khai mani borok exact date dia. Hinggai ulok khai 6 month ka February March roga April long ni April ni 8 तारीख exam ka mani. Hinggai tesa COVID ni और second wave khai mani boya अब postpone नहीं का. अब postpone hinggai कुनो actually prime minister ni office ni hoite exact कुनो date release कर सकिया. हंगाई बिना हम बोरा student और complain करे का. हंगाई finally मिया से date यू September ni 11 तारीख में का post graduate exam हुआ. हंगाई आई तो ना हम बाई मार होता हंगाई COVID ni बिसिन थी ना doctor recruitment process job रोंगी emergency ni transaction में. हंगाई एक है तो जब COVID ni एक है तो January में exam था कमु मादे मान या सेमान था कमु हंगाई मान के तो PG खाई तो कमु हंगाई मान हंगाई तो recruit कम थे कमु हंगाई तो फोन आता वो चाकरी खाई थे फोन post graduate में बगे prepare ना खाई चले का इसे hard work ना खाई चले cost ना खाई चले हंगाई और September में 11 तारीख था हंगाई काम से चले जो तो ना गलत ही हम बाइक नहीं मज़ा करेंगे